kilwele oishoye olotilo laiguanani le murua ama kole selelo etadedeyie ajoki iltung'anak ajo kesidai ilo sindano katukul nemetabotisho nayaki ena nagira iltung'anak aibalie lesomi ntoika oitobiraka yiok kulo omon. Itanapaki loopeny manyisho emurua yioloti enaa ormotonyok tiatua Olkarian peetumoki atusuja nkitanapat apa naishorutua erubata naduaya mbaa biotisho tiatua ele osho le Kenya tialo naa mbaa naipirta ormeitai le corona. Ilomon kulo loiroro lotii ilo laiguanani yioloti enaa kole selelo egira naa airorie iloopeny manyisho ina lubrolosho. Chanjo tafadhali. Kegira bao erishata naa meeta entoki nias irkiremi. Naa kegira serkali ahakikisha ajo ore ena siai e chanjo naa keremi pooki ng'ae kila kona. Eponu ildakitarini ompaka atua nkishu. Neeku ahakikisha metaa remitae pooki. Peemelotu aitanyamal ntae ina siai taisere. Kiremi taadii iyieu oniyieu. Neeku ake duo kulo tung'anak oshi pakipa. Amu keya nelej iltung'anak irkulikae ajoki ore pikiremi nisababisha mbaa kumok. Ore nena naa mongo. Meeta entoki naisababisha. Olchani le serkali. Ajo nyorr ena serkali e Kenya. Bili Kenya ninyorr serkali e Kenya nikitii. Paramatu ena serkali naa nanyorr ntae ninyorr inye neeku olchani lor ntae tuata nedung'ae mbaa kumok oleng encho metaremi ntae amu olchani loisaidia ntae naa kisho ntae mbaa kumok amu keponu ninche moyiaritin kila wakati. Siraki nabo uni point 1 Sidai FM temurua ormotonyok tiatua Olkarian kaaji lesuamin ololen ntoika. Sidai FM ena. Ore erorita olosaen kaunti ya Narok orbungei le Moikwape na olakeshalo lorika le gavana Moitalelo le Kenta netejo meeta oltung'ani oidur nemeeta sii oltung'ani oiba lena kaunti e Narok. Ibalie Ole Kenta ejo etaa orbungei le Moikwape toolarin 10 nemeeta oltung'ani oitanyamala teina luboto olosho. Etopona sii ejo ketii Narok kaunti nabo onkauntini karsisi nemegira lopeny adupore. Ningetaka kuambia wale waliambiwa juzi ati mimi nachukia community zingine. Hakuna community mimi nachukia hata moja. Mimi ni mbunge wa Narok North. Kuna kabila zote Narok Town. Tangu nikuwe mbunge hakuna mtu ameguzwa. Alafu mtu anaanza kusema aje mimi naanza kuleta vita ama kuchukia watu. Sijawahi kusema mtu atahamu, lakini ningetaka kuuliza sawa. Hebu muulize yule mtu alisema hivyo, ni ministers wangapi wa kabila zingine yuko kwa kaunti yake? Sababu kuna kabila moja iko na minister 5 hata kuliko wa Masai. Kwani hiyo ni special kuliko wale wengine? Ningetaka kuambia mnifuate ndio mtapata haki yenu pia. Sababu biashara imekwisha, kila kitu imekwisha. Ayo najo ndio imegore meniyo. Nemegore nyora mede meniyo. Nemegore de meniyo ndokinga. Na de medingarangse. Ayo najo kinda ore maisha ena complication. Kako na toki ata na bigera na moja akisha jora na ko. Ni toki anyamalu. Ore na ko na Narok na lianga sisa iso. Kage kera la sinaga. Sidai FM ena. Ore terishata orbungei lolubot napaasha etii Ken Aramato tenebo Gabriel Ole Tongoyo lolontoluo neimakita tipat osotua neisulaki tena rishata nairowuaja siasa teseuseu nalulung'a. Sisi tunataka amani kama watu wa Narok na kila mtu ako na haki ya kuishi Narok East na kufanya kazi Narok East, na sisi hatuna ubaguzi. Tunasema tu watu wa Narok East. Siku ile nilikuja ama nimechaguliwa, tumekuta Ildamat, Kekonyuki, Purko na watu wengine ambao wako nchi hii ya Narok East, na tumeunganisha watu, na basi tukifanya siasa sisi wote tudumisha amani, kwa sababu amani, this country is bigger than all of us. Hatutaki tuone machafuko tulioona mwaka ya 2007 including even bwana CS. We should be very careful. Nafikiri waziri hiyo ni ukweli, hata Kenda amekubali. Sidai FM na Ore tipate pookin arikoni otaita enkop naa peing'oroo iltung'anak lenyenak amu inakata ake eiboori siasa torronok nemeidim neiting sii ainyala tolorere pookin telulung'ata. Lomon kulo oimaka Keriako Tobiko laa ninye oibung'ita embendera eramatare ormanyara. Siasa mbaya? Siasa mbaya? Sasa nani anahitaji maisha mbaya? Kwa hivyo this distinction between politics and civil servants and neutrality, when it comes to a matter of life, and this is a matter of life, it's a matter of development, it's a matter of, we have an obligation as ministers, we have an obligation as public servants to educate our people, to stand and defend and promote the rights of our people. That's not being a politician. Politicians are politicians. So we will continue to speak about matters development and to give direction to our people. Sidai FM na
Tolomono ing'ua kaunti Olkejuado nilimu lomon inchere ajo ibalia olarikoni le bunge Olkejuado Johnson Osoi ajo nchere ketii enkesha olorika le Senate teina kaunti Olkejuado ore irorita airorie ilasirak lolomon tosirua lelaunchini enye temurua Maroro teina kaunti Olkejuado netejo naa Osoi eitu edurraki kake ketii enkesha naing'orunye olorika le Senate teina kaunti Olkejuado. I am looking at throwing myself into the ring for the senatorial position with a firm belief that I am the best to represent the people of Kajiado in the Senate because I have a feeling that we have had a raw deal in the Senate for 2 terms where Kajiado has not been properly represented. I think I will bring something different on the table, and given the support by the people of Kajiado, I think they will like the kind of representation I will give them. We have had a senator in 2013-17. Now we have elected senator and nominated senators, but none of them, in the absence of the expectations or where Mwananchi is complaining over a few things, the senator is supposed to be the mouthpiece. We have never seen that in Kajiado. Sidai FM na King'ua kaunti Olkejuado nikipuo kaunti ya Nairobi nelimu lomon inchere ajo isikong engavanai e Nairobi Anne Kanano enkikonya naimayie enkerai nabo e Jacaranda School te kaunti ya Nairobi ejo keishaa neishori esipata emu kaunti government e Nairobi etabayie ilo marei le Jacob Vinyari olarin 17 kotini kilikuanutin Haji menoto ina kerai esipata katukul keibung'aki ina kerai tesukul neni nkaik ning'uikini irbaa torrok. Sidai FM na Naldekeni ara 13 oishiana pitashe Saa Napishana endama netabaiki lomon toonkorroki kitumie nitashe saa 8 ayaki ndorropu olomon kaaji enkarnai Angela Muriet. Tenkariano sabuk tesipata o tempijan sabuk oleng Nkorroki Oolomon te Sidai FM. Kirimun etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok toontomoni salo 0.0 Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM. Sidai FM. Kiyaki Oolomon elenkiguran teseuseu nalolonga te Sidai FM. So it's down to business here. Sopo lengo le Sidai FM enkolong e Jumatatu ntarikini 7 olapa liare olari loonkalusuni tikitamare erishata naaliki lomon oipirta enkiguran ekaje enkarna Milton Ole Salaoneki Perer Merik Abumayang. Ore kinterunye enkiguran e KPL naiguranaki enkolong natulusoyie nidong'or Muralen team e Tusker FC na ninche namba 7 Muralen team e Bandari FC engoli narare tromosorita torkoroto le Mbaraki Sport Club. Ore Muralen team FC Leopards yioloti oleng enaa Inkwe na ninche otii namba 10 netubure terusoni tengol nabo tialo Muralen team e Bidco United otii erishata e 14. Ore Muralen team e Kakamega Homeboys na ninche orikito ina table point nara 14 netuburo seninche terusoni tengol nabo tialo Muralen team enso ya Sugar tatorkuroto le Bohongo Stadium. Enkiguran te Sidai FM. Ore tidialo Polo sin nelimu lomon inchere isulutua terishata edukuya te historia Africa Cup of Nation olosho le Senegal idong'o teng'ole Muralen team e Misiri ngoli naro 4 tenkoitoi penalty tatorkuroto le Olembe Stadium. Ore tiatua penalty nara 5 olosho le Senegal Bonasaro ake oimine penalty enye ore Kalidou Koulibaly Abdou Diallo Bampa Dieng tenebo Sadio Mane oisulunye lo Muralen team Lions of Teranga. Ore denchoto team e Misiri niminie Mohamed Lashen otenebo Mohamed Abdelmonem penalty enye nisholo Muralen team e Senegal emirishi tina kiguran. Enkiguran te Sidai FM.
ore lenkolong erarate enkiguran La Liga Santander olosho le Spain naigurani tenakutasho samire enkewarie na kiguran Muriet team Athletic Bilbao na ninche namba 6 nara 13 tialo Muriet team Espanyol oterishata etomono kuni tator kuroto le San Mames Baria Enkiguran te Sidai FM. ore tololo mono ipirta enkiguran La Liga Santander